Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayan. Inda ibasa ti Job Kapitulo 6, versikulo 14. Masapul ko dagiti napudno agagayam iti kastoy arigat ko. Tinalikodan nakman ti Dios wenno saan. Papagayam, inday denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Ay na, donya ka talagan mare. Nagdakkel gayam da ito yung pablesyo abalayo. Saan matunay? Katas ng Saudi at talaga da ita, mare. Agasem, tanakagatang kayo pa'y gayamon itilugan nyo. Kwa, mare. Bak nang katalagan, mare. Wan nga rod, mare. Da kayo mo, tila ibagbagayo. Inayabam samot ti amin nakabaranggayam iti da ito'y a blessing ti balayo. May lang dagiti mayat nga umay Lima alitsyon ko naman. Ay, uwan gaya, mare. Kunak man o agawidan ni pare. Nag-extend pa iti dua atawan. Saan ka no ngamin apalubusan di among na? Agur nung pay ang arod. Bareng makaurnong pay. Adomat ngamin ti paggastusan. Di ko nam, talaga amayat ti trabaho na iji Saudi. Malain tayo kit di manganan tani. Ado ti na isagana. Oh, ay, makaturturog ako lakay. Kasano? Parbangon mo't namin analpas ti party adinarayan ta. Pardakam kiti ti agpataray, kaya't kung ti maturog. Ay, Naginom kayo pa mo't namin. Iso akas tatirik na mita. tawon. Nay. Apay ngay. Kapit lang tayo paigit ko to'y lugan. Tani, luklo ko manan. Ayan. Mabit lang ha. Kita no niya ti dadahal to'y lugan. Tapay akilat ang nagsardeng ti makinana. Di kanto pa'y ngamin masukatan mo't na ito'y karag-karag alugan mo. Kanayon ang mapirde. Mare, nakita mo di sing-sing ni Mari Marina? Adaya? Adda, anniversary da ngaming ita. Iso a pinawitan nila kay na iti diamante. Diamante? Wan, ay na nagmayat si ka. Aya? Ay na nagpipintas dagiti bag na si ka. Puro dagiti ninginaan a brand. Ay, imbag pa'y. Wan nga rod, agsuswerte ni Mari Marina. No apay mo't namin nakastoy ti biag Ada swerte, adamot malas. Di mo kunkunaan day tamari. Ay na, da kami kanila kay ko. Dua kami pa yan ngagtrab-trabaho. Ngam awan latta. Adulat ta ti utang mi. Saan kami ang may ibusan iti problema. Sino nga'y kumamot ti awan problema na? No maminsan, umapapalak ka ni Marina. Napansamot ton amin kan kwa na ti swerte. Si Kamat, dumtang tulat tamot at iswerte kadata. Ay, gumatang kayon suke. Presko dagiti natang alakok. Mare! Nay, Mari Marina. Mano da ito'y nateng mo, tagulpiak laangan. Gatangam amin, Mare. Ipalandscape ko ngamin di arubayan mi. Imbag lang nga ipasidak kadagiti trabahador. Ay na, nagsaya atin no gulpyam. Sige nga rodan, Mare. Tapno makaawit ak amasapa. O sige, ibagam numano amin ti bayad na, tabayada kon. Ay, ado manon ti babayadan. Diyak pala nauawat ti sweldo nila kay ko. Simangpat manon dagiti bills. Bakit? Kita am dagiti bills nagado. Bakit? Nai-promote ak. Anya? Wen. Nai-promote ak sa opisina mi. Ay na, agpaiso. Ay na, maragsakan naklakay. Iso di mon pagdanagan dagita a bills. Tamabayadan to dagitan. Ngematumot ti sweldom? Wen bakit? Nai-promote ak nga rod. Di naging Christmas ti sweldo. Ay na, naskan nga ag-celebrar tayo. Kita ang manday ta. Si Kamot ita ti agsuswerte, Mare. Wan nga rod, mare. Kasano ngay day ta.
Adon ti kwartayo. Ay na, bayadan mi pay dagiti utang mi. Nagagat ngamin nila kay mo. Iso asaan nga imposible ang maipromote. Nabayag mi nga inururay dayto akan nito, mare. Ay, syaklaangan ti saan pa'y asinangputan ti swerte kada tayo atalo. Urayam mo't mare. Ay namare, agnanayon samutten at tindera ak itinatang ije palengke. Ken man nalunlatan nila kay ko. Lakay, siyak ti mangigam iti ATM mo, Ne, itatadakkelan ti sweldo. Sikan ti mangigam. Ay katwan ang mga no igastos mo iti inom kan chicks ti kwartam. Unay kamatay. Awan lapulos ti panagtalik mo kanyak mat. Ay, narigatan. Ikan kantulangan iti allowance mo. Nala, sikat ti masurot. Sikat ti busko. O anya, umay ka. Papanam, Inakag-shopping. aya, Igam ko ti ATM nila kay ko. kasanungay kat awan met ATM ko. Ay sus, umay kalatan Ay namare, jak masango, tamapan pa ije bangkag nila kay ko. Si Kamat, puro ka bangkag. No saan bangkag? Palengke. Ingkaawisan ni Mari Marina. Da kayo ti agbagay nga agkadwa tado ti kwartayo. Man kayang. Saan mo tan arum-rumar day ta ako marita? Busy la siguro. Busy? Ngagbilbilang iti kwartana? Kasta nga ta? Unan niya. Kaanon day din na udi pa nagkita mi? Ay, inaktuman bisitaan. Nasaya at matabimisita ka diti balay ni Mare. Ta saan ka mutin arumrumuar, Mare? Hada ngamin parikot ko. Si kapay mo parikot? Nilakay ko. Naan ano? Og sakit. Kasta aya. Isugayam asaanan nga umawawag taad na iti ospital. Ay, unay mo't daytan. Ibras-process kon ti panagawit na. Kasta gayam, Mare. Wan Mare, ay na. Dakalan ti gastos na iti panagpa-ospital na iti Saudi. Dagita abado. Tinangigatan iti sweldo. Ne, itaaklaan mo't agumatang ti kastoy Ngam Juliet, nagadupay ti babayadan ta. Ay na, itanaklaan nga maipaayan itinanam ay abiyag, agreklamo ka pay. Diyak ipaidam ken ka ti sweldo, Juliet. Ngam kitaham kumamot at ipangigasgastusam. Ay basta, gatangag ti kayat ko. Nabaybayag ako nga umapapal ka ni Kumarek Amarina. Ay na, Mare. Adagayang pagdaldalanan ita ni Mari Marina. Ha? Anya dayta? Masakit nila kay na. Iso anagawid dito'y Pilipinas. Anya? Mare. Mapantan tumat pa siya rin, Simangputsan kat nila kay na. Ay na, mare. Mapanak pa iji parlor. Inton malpas ka, Kasano nga ta dayta? Adadagiti ko Kumarek ang mga uawis kanya nga agsumba. Ay, syakto lang arudan. Sige. Ikumusta tulaangan ka ni Kumarita? Ibagam, abisi Anya tinapasama kan kay iti Saudi lakay. Di nakman sangitan kasta. Napigsak pa'y. Ipaagas ka. Oray maibos ti ornog ta. Basta maimbagan ka. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at damatlata. Saan mo idaa pa kadanagan? Saan ko idaa binaybayan? Bakit? Masakit sa kanot asawa ni Marina. Unsa ka no? Apayasan ka sigurado. Kat gayem mo ni Marina. Ay na. Day talakit din ti mapangkuam-amuan. Nagaduter aramidak. Napanmamot ko masinarungkaran Awan nga rod ti oras ko. Ay, unay kalakit din ay. Ne, Hmm? anya man hindi tayo pulpulagid mo iti rupam. Nangina day toy. Pampapu daw ti rupa. Ay, unay ka na yan.
Imbes ko mga awagam di gayem mo, tapno kumusta mat. Ay sus, nakaturo ganday jay. Rabiing. Di ka madanagan, Mare. Tano ipa-confine mo nila kay mo ije Manila. Siyak pa'y lati makaamo kadagiti anak yo. Kasanon nga iti panaglakong. Ay na, makauray day jay. Saan mo apagdanagan? Tinasken itakot nila kay mo. Agyaman akan ka, Mare. Naanos ka agayam. Asino nga'y kumati agtitinulong no saan ada tayo? Kumusta nga'y gayam ni Marie Juliet? Diyak matin nakit-kita. Ay, busy, Mare. Kanayon ije parlor. Ag-shopping, kaskada agpasyar, tar aramidan na. Imbag man? Aw-awisak nga rod nga umay pumasyar dito eh. Ngamdinan sa kanumasang. Juliet, ilakla ko kanunda marina di lugan ta. Kaya't na asawan? Awan kwartadan? Kasapulan da ngamin ti pagpaagas nila kay na. Mamati ka. Ado ti kwarta dagita nga agasawa. Bye-bye am ida. Awanan ti kwarta mi iti bangko, Mare. Naibusan ti ornong mi. Ay na, ti importante. Maimbagan ni kumpare. Wan matkit di sumaysaya atan ti salunat na. Nasaya at nukas na, Mare. Katagyaman akan ka, Mare. Naimbag ka unay agayam. Anda ka lata tumultulong kanya. Kumusta kan, kaanakan? Uncle, Nadamag ko masakit ka. Esoan nagbalik bayan ak. uwan nga rod, Uncle. Da kayo nga agasawa tinang tulong mat kanya gidin ospitala. Nabayagan dahi jay, Uncle. Iso nga ita, tumulong ak mat kada kayo. Agyaman ak, Uncle. Ay, awanan. Kompormen ti pangalalaan da Mari Marina iti kwartada. Unay kan Juliet. Kasla pa karagsakan pa iti kasya mapaspasamak iti biyag da ita. Saan mat? Hindi mo pa ida mapansarungkaran mat. Si Kamat, di ka man agin sisingpot dita. Juliet, gayem mo jag kasapulan ita. Kasanon, no si kamot adda iti kasasad da, kat baybay anda ka. Anya langin ti mariknam. Adula amin. Agyaman ng uncle. Natuloy ti operasyon nila kay ko. Sakbay ng agsubli ak iti Amerika. Nas ka na masigurado amayatan nila kay mau. Mabalin na kanon ti agawid, uncle. Ay kat nasaya at ano kasta. Naimbag kayo unay. Sino pa'y kumatagtitinulong no saan adatayaw? Nagkasapulan, nasken laeng at tulungan. Nasaya at kayo at talaga, uncle. Katulitak ti agyaman. Ne, lakay. Apa nga insardo mo ti lugan? At datay ti batok ti balay da kumari mamarina. Ne, aguray ka man. Nimot kumparit jay nakatugaw. Katagay ay ayam, dagiti anak da. Kaya tasawon da ita. Nakaruwaran ito ospital ni kumpare. Kat agrek-recoveran. Nangalaan da ngay, timbayad da iti ospital. Tilay bagbagam. Tinasayat. Dumsaag takit di, tat sarungkaran tayo da. Ne, taapay pay laeng. Kat kumustahan tayo da? Ay, jak kayat. Anya? Jak kayat, kunak lang arudan. Mabayin ka? Gaputa idi panawon niya kasapulan ta, kat tinalikod ang ida. Kasta ka di, Juliet. Agtitinulong iti tiyempo ti pagkasapulan. No tumulong ka, masupapakan kantuman. Ngam no di mo ammo ti tumulong. Amangan no maipaidan tumat kan ka ti tulong. Papagayam, ditaan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC,
Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.